Kani kediga Batisi TV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Ki nong di madan ki baju im kamai jakpo, man lang singi nakakam de jing de harut surok, haki benta pa per jong kanong ba Shillong, kuntop ru hayodo bat hakandai lan, haka khat pratare ujili arjar arpo. Kila lektiet ya ka jingkhang jong sorga jela bakan perkhat lem na ka benta ka jing jing shitom baki ya kendo na ka daw ka jing bompat aila jong sorkar ya kinong di madan ban sedang no ya ka ki ka kamai wat la ka sorkar kala jing bet iki katu kan itli dukan bakin sedang ban plibyang hayodo bat ha kendailan ban penurlong ya kini ka jing dawa kani ka kunhuan jong kinong di madan ya ka balatip kerteng kum kami klia and Greater Shillong Progressive Hawkers and Street Vendors Association Kila lek IT ru daga jing tho hau sembut menteri rangba jong jela uba preston tensong ban kerpat ek sarkar bakan penteri kamno ya ka Street Vendors Protection of Livelihood and Regulation of Street Vending Act 2014 kanang banyada ya ka hok jong kinong de madan ki baju besa bat pendap ru ek yeng kesem daga ni kakam manlaksi berkalang lagi kumta ni mau bangir ni imlang kumba ailang hidukan kita ada kena baru tu dia yang ailang tu rating kita gi beduk besut nak yang nak jenjar pas ni susong malu mana kumdir gi syabe ben syabe ni kulit pas tinggal kepada kesakan kata makanya rak benda ni ika kelas nako kai bau tu fisiam wong di wong siapa dia kata siapa mungkin ya perkat ya ayusha dengan saya khat yang ya fisia nomor ba ni tadi dapat kontam lagi kini ke kani ka khap ka ba apa nam ta jagi nong dia mana live mai ngila shi em kum ni nababun lagi ki basong wai mangi le itrayin kim ipod ki ong ngim sha namar ngir ngi jenja live nai na padang jangi kidan ki bum don ki cardation kidan ki bala apply ka ka visa ka ba new spa ro andre nababun ro ki bum ye yo ra te kum no kini panya yem panya jenjar pia kata te kumpangi kerpat ka sarkar ka hoy ni sutu ki nong di madan labun ha handre kumno menteri kamu em ni kloy bagin ya corporate lang ka government te kumba ki patai social distance ro ni kloy kata namaradu mensharu hi ya ka jaga shong ro ni penbai mar na safut te lada naka aspa anggut ha itu area lada don maknaru ni kloy bagin ya penbai naka seng ba matashi spa ngin pelat gap iwe ngin ya maintain ya kata social distance kenang ba ya kipat ba kan nom thot yang ngirupan sup ya kiwe irupan sup kani ka jipon ko ki bo song mon de ngata kade papa time kade ngapo yo do kale undai ko yo do ka penthop ya ki nom de madan barong ko ga jelame kala taka penthop ya barong ko nong de madan kamut nong de madan umdai hayo do umdai ha berenda dukan hano hamadan ki banglaju em jahang to baro shikata ni kena ka sangam ngingitip ki breu jong la jong rei khamtam leikum kane ka ganti na babun lei bapli ki la shiami ki bamde ki nong dia mana la batre ki wiki kam ki mi ki janjara mar ki haban phat yo khaw te kim ban si ki hambi la da ki shabe ha pulet na la da ki shabe ha ki bor jong ka sarkar kim ban si na mar ki haptur na matau khaw Bagaimana kita beri selipar adi no ikijan, lagi beri adi chor, bam dia selipar adi chor adi ay. Gimana sih teknik por bercinta? Ya beri kan nunggu kamu kat bayu betim, lono. Arti ki mat, kawai kalong ba kidan ki isu ki belum immediate menta ban solve nak benta jongki. Kawai kalong ba Maria sedang ke lockdown ke sarkar kalau akan benar ba kan hajinya rapi sana. Di kalau ayam minta alai benai, don ki belayo. Rengi pada nilai ke solve tang nak benta ginong di madan nisiam du wadan gibam badio di kata ke de wigi isu tindre ke bah ke de ka lajo isu ke bah kani ke bah sa teng nu arajar kan dri ke isu jogi nong di madan di ni ekran ya kata ru ba ni aiban ya kata ba ke sarkar kan notify no ya ka central law kalau ini tik nak mentagi nong di madan, matlesi kini ke kabuk sia, bah kalau nggak percaya gune, ada ke sarkar kemenjur ban notify no ke central law, dikan sedang ke proses ban identify yaki vending zone, baru kan sedang no ke proses ban regulate tak kata licensing,
tiga isu manu bamdi kesenghi kayem naga benta kinong di madan kabumut kiba imja tang naga di madan kata kedega nong rim nongga seng kinong di madan apa kejingelam kejong baksin jam sekali di baru deputy chief minister mentanru dia keren ia kata paham kaba mentaru kini kadang-kadang haga yang seri kias den ni haban ya keren bagi sarkar ada nyilakan weng no ini ke jinge baru ini bed ini biang lah ti niru ni sumpuen meminta ke sini yang bani kendo bang nyilakan pawe kata ba keni ke dikala ke jingwan dong ke klam kalau penting kalau penok mesin mereka ke juga poru ni don jinge ni don jingkermen ba keni ru kan dikala ke kabu ba ni yang ban pendek gini kijai kini jinge baru ba kinong dia madan ru kinyo ban imja naman mentang ila sedang ban plie biang dei ka ya ka di ka ti ya ka tri ka kta tingila perpadu deputy chief minister ba kun penrung ru ya kani kum ka wei ni kimat ka ba ngia kran borok sikata hagini gi por bakam ya kata gi economic recovery tibat gi jelaru ni kuman Himachal Pradesh peladon research ba namar bakal akhir pelat ki ekonomi kejingdan jung kinong de madan ka kentiu tentang hagi ni gipol ti ngamong bade bangini som lemu kumentan li la ong isin ba kamde ka por bangini le lemu mentan namar ngi habani dail di daga bangi dail di ni daru yagi we gi bayang gi para snong gi para tha ti nakaliang ga seng kinong de madan nadu mensuai adu mentaru ngi kloi bat ai jaga jingye trelang kamtam akum gene gipol ba ngirung imja bat ba ka ko kya ko kita atli ki mat ki ba yo la bani kren bagi ba resto ni deputy chief minister di ngindang up de ke ga nomor keempat di solution ni taksi ka dan ditang ke ji kren kedudukan ki ba he ki lai lat ban beli dangi pada ki ba imja apa putpat ta ka putpat ru kembang kedudukan kosong kelalong sedien dangi ni mom blok ya kedudukan hakmat jo kedudukan nomor kelalong no kumbalai put nak khmat kedudukan dan poi saka putpat basyam ni teman ta ki ban ki island no ya kedudukan ga beli apa dukan ni pada apa putpat ni cupe kama no kudang gila put lu mat mata gamar swa ban kham ban lockdown kembang ni la ban poi gamar mar ngim tip bagan man gini ka khlam dai gamar ko menta ni la sustok ya gamar ko kudang de ngamut ngam ni kan la hapaki island ya kan bakan beli ai kan nyanyi arpau telisis ni mentang beli arpau la syai ngin beli arpau long ngin hapelak kan ya kalati kumang kumakabu ka anji laipot dengan song ni laipot tai laipot kan ni la pedang kalong kawalai long ini trailang ngin bat kasorka long dai kin bang bangitang bangin yo song ngin yo song lemu betken long ikwa betang tang haka cisni arpau teli la syai arpau teli long kito podukan kinim ngir ngin kam tang ni le basawai katrayin syai ki kan map man long benai map ho chi benai ka map itu ki benai ki baar benai pat dan ki basyong sipau hajar dan ki basyong riu hajar dan basyong lai hajar ar benai ngin yo nei bangsi mentang ni belar tang ban trik kau kilo ta tam ka kadison ringim don ta ka jingaram yo tementang adu lai benai ka lockdown ni mom yo ai nang no ringim mom yo tementang ni su ap tang nai tu ikamai na po madan ni bala ip sirta po madan long da ki mailat kum ditang khandiat pat lolong munta ga ni sa kon ga ikai wada syong subat hakti tang kum to bandi wai dong pulip lawan de mlong tang man ing khin dia mlong kato go wai kalong basam jing e thaya ni ya kan ki informal labor ki bade ki nong de madan ki la shen ja pala tara na steng ki la ya kersan mang ek sarkar ben pechai to ka koi ka khia rementa ba ki la stang ple kum ne ti ya ki dan pet benya ba ki ba ki yo kalat pan de jing de ban kamai number ba kir kismo tu sai ngir kismo tu sai ka sarkar kamla ban ai serta ai ban kersani tak pisah tingkah badru itu baklak kularu ngia ai survey bun bahamio bun ki kitang ka karasan kimdan sakawai kimla ban trei ka kam NRGA nama kibun badan ha urban area
Ti kalau metang bakin standing kamu ti kiki aga jing kular baka jing kersan bakin fit benya dala dia bakin maintain taka social distance nak ban shong jingai ban mas kuni untai ban ngilahi ban penbet eki berok ban ailat bakin shong dia madan nomor baka ni ka kam jokin nong dia badan asu sating tan alai snap nadu mashwan da de bekesu notify be ko an central government la abiang ka survey la abiang ban pe hang nut lawan shong ai license kuning tai na asuk kumini por bawan ne khlam ne asuk ha ndai ba ti bu teng mentab res ka khlam la jar asha kam ka darung yang in sim kan ni kum kala kum ka por bangi dei ban trei bu di im dei ban sa teng but kesorta kan hak sim yang jingara jok sengi but kidai ban yo kala ban kamai jekpo la jang tiba prestun yong in sim kya ya kan ni namar ba la ka tapu snem le se ba kam dei da ka government as a whole ba pe kan ni gari be department wise kampoi kam si ti ong ba insa persam ini si arsi ban shong meeting ban pe no ban le ti kata ka basa teng kat kucing kersan pisa pak min hak ya buktian bak department tapi ingin hak ban ya le survey ki jaka nama kan ka seng ka kan thu ki nong di madan am kan happy bi ne ha yo ti ki nong di madan keleng kesor sala im kra sa fiber gi ki dong ba per ti ka shom ti ma ka tang ong pi ba ki dei tang ma ki bala ban pe tang ma ki bala ban rai manu ban shom ta si manu ban pep la shai but ladakia menjur lam huta maki dalade kan bet kakap long bangin chu nang ni na sekretariat bakin batai tang katang ut hinshong katakim nam la reban gode maka takin ki kaseng wan terwahi ka jingkersan ban ya rabek surkar ban bet